Na kapor Singapore ngisaki ye ke jingwan ra nam bat ra burom ki khun samla jong district Ribhoi ha ke jing le kai paper bat menta ke sngi sa ka wai pat ke kenhon ke balatip kum ke Ribhoi Boxing Association kala wan ra ye ke nam bat ke burom ye ke district bat ye ke jelahi baro ka wai ke bagani ke kenhon ke lali bani sim benta ha ke under 17 jong ka 69 National School Games ke balalong hapok ke jela Arunachal Pradesh bat menta ke sngi nagaliang ke Ribhoi Boxing Association ha kejungan pai jong kitik samla ha kejinglam jong uba Cornelius Karhunai ubri presiden jong Ribhoi Boxing Association uba Bante Langsun ubri vice president uba Dennis Marwen ubri secretary ha kejinglon lang ki bahi ngasam jong ki khna ilekai kila priang burom ki arngut ki samla kenthei ki bagentup ia ke samla kerpang soyong ke bayi lekai ha kerdan ke basau 400 kilo bar ke samla Evangeline Sobar ke bayi lekai ha kerdan ke basan 4 kilo ke bawala kini ki samla Kim Yo Ra ke nam ladu Henry ki yo bat ye ke kerdan ke balai bat yo ora ye ke bronze medal na ketika lempung yilekai ye kurah. Higi bayang sem bat ngai kamero kinang yo susu kinang penjuit susu bahkan sadan pak gawe ka lempung banyak kata kebon solong ajar punya national games sebab ini gadan mentalah kajingnya training ngai kamero kinang penjuit susu apa jinglam jing head coach jingi bodi balari tunjuk astan coach dan dor marwain ini di qualified coach balapas na Petela areas di Daniel beri RJ dan tunjuk dan gue kan thai coach ka Rashmi Bhawan Rashmi Busal kataru de ka coach senior boxer ke bola ila wadon ka ini kan thai e gelong ko ba sultanat bagini argut kila apoi sa kathong de sla wala kila yo kan ga hospital tu Henry ka sarkar ka ju tunkut burom de ki ka shawat wa ki ka incentives ki bagidan na kapor ide ka sarkar kan tunkut burom ye ki singi ki banwan batru kadan ka scholarship tu kini kila apan apply ya kata ka scholarship bagi ka sarkar ka kala bu wakalamang dia ka scholarship tu nama bagi yo ya ka national medal ha ka adi ka bala he ba amde shu ka baret ka basi benai na try kinyo si snam bro si snam kinyo ya kata ka scholarship dia ngasoban ong one I play ya dari koi boxing associations ka bala pembet ya kani ka business program sementara sini ide i por i bakyam ha ka jing sisa ila epen bag baru ngasoban ai kublai ki bahayang mahsam si balai dan lang kat ang ni baru ngan ai kublai ya borok ki boxers ki balai ila akai bha akani ka sen ai ka bang ila yo du ki angut ki kena sedang ila apa hidup quarter finals dia ngasoban ai kublai ya borok ki balai dan menta akani ka ani keti bakini angut ki lawan kilawara ya kana burom ya ndai tang ya la dia ya ka sem ndai ya ka jalahi brokoi burom ya kini ki arngot ki kun samla ki kun ki jongi tegane ka jingle jong ki ka dei ka wei na ki jing ai mansim ya ki kun samla om tang ya kini ndai ya ki bala ban pe ya kane ka kubor ka badai menta ka smi bakin ki kimi ki pa kin island ya ki kun ki jongki bakin peni ya la ki jong ki sap ki phong ki jongki hakino gino ki sport om tang hagane ke boxing ya barok ki sport ba ngide ban island kum ki pa khnang ba ki khun ki jongi kin yo ban pen i ya sap ko jongki te na kaliang jonga nga ai kublei ki bok ki yang ya ki baro arngut ba kinang kiu sapran bat khamtam ya ka Ribhoi Sport Association jongi ke bala penbej ya ke kum gane ke jingle burom ki jongki bat kumju ru ya ka sport jong ka state ke jongi ke bapilale ya kane ke burom ya